Kırgızstan 30 oktyabrda çoğun sınavdan öttü. Ar kim öz sayasi göz kararışına jaraşa doğuş verdi. Bирок bizdi, bardığımızdı, gözdün kareginde bolgan mekenimiz Kırgızstan biriktirip durar. Эми шайлоо артта kaldı. Aldıda Kırgızstandın geleceği. Geleceği güldөгөн Kırgızstandı kuru üçün bardığımız birikip bolgon güç hareketibizdi bir vakitga buruşubuz gerek. Bul өлkөбүздүн bardыk siyasi güçlörünün elimizdin altındagı tüzdön-tüz farzı. Kımbattуу agayın tugandar, Kırgız eli kim? Kırgız eli. Göçmendör sivilizasiyasını tüttüp, anın başında turgan, salt sancarası, tarık tarjımalı bayel. Kuramacı jurt kıldım dep Manasatada aytılganday, başka ulutlar menen şirelip turmuş kurup, dostluktan taybagan, ынтымакка данакер, айкөл, жүрөгү таза ел. Ким бизге кара ниеттик кылам десе, ана Кудайым өзү жасалап келген. Кимдин ниети ак болсо, ага элибиз бычагын кенен жайган. Кыргызстан көк тереген тоолордун, эркиндикти жарынан да артык көргөн элдин мекени. Элибиз эч качан бийлик алдында чөгөлөп көргөн эмес. Kırgız eli ezelten azatlık üçün başını sayıp, canın kurmandıkka çalgan bayırkı batır el. Kırgızlar gerek olsa erkindik, cana adiletlik üçün özünün ömürün bergenge dayar. Былтыр 7 aprelde buga büt dünya güve oldu. Bugün birgeleşip canı tarıktı başta oturağız. Bu canı prezidentin tarihı emez. Bu can Kırgızstan'ın tarihı. Ar bir jaranımız kayda bolbosun, kim bolbosun, men Kırgızstanlıkmın dep sıymıktanar өлкөнү kuruğa yol aldık. Kuday uşul yolumuzda açık versin. Bu yoldu birlikte gana basıp öte alabız. Göpten beri Kırgızstan Jakırık өлkө dep bizdin kulağımızga kumday kuyup gelişti. Bu çındıkka jatpay. Kırgızdın jeri de altın, eli de altın. Altın jerimizde hiç kim jakır yaşabaşı gerek. Bu uya. Bakıbat yaşooga jetүү üçün bizde bardığı var. Asıl jerimiz, kasiyetli Alatoğuz, ıyık gölümüz, akılman, ayköl, emgekçil elimiz var. Anda bizge emne jetpey. Bizge ıymandu biyilik gana jetişpey tura. Demek en negizgi milletimiz ıymandu biyilikti tüttü. İmandu biyilikti tüttü. Akırtı uçurda biyilik tutukları birinden biri biyilik talaşkanı jaman adatka aylandı. Biz mından arılışımız gerek. Bolboso bu görünüş biyilikti şalgılıp taştaydı. Konstitutsiyasının 60. berinesine yazılganday prezident mamleket başçısı, prezident eldin jana mamlekettik biyiliktin birimligin görsötüp turar. Prezident katары menin negizgi mildetim. Bardık biyilik butaklarının iş hareketin eldin ümitün aktoğa bağıttı. Biyiliktin ar bir butağı өлkө aldındağı joopkerçiligin tak dağınamdap düşünüşü zarıl. Aldığa karay önügü biyiliktin bardık butaklarının birlikli işinin natijasında gana bolot. Bunu mıyzam çıkaruu da, atkaruu da, sot biyiligi de jakşı berişi gerek. Elimiz sottor adilettүү olsun. Deputatlar özleri mıyzam çeginen çıkmasın. Ökmet taza isteşin dep talap koyup jatat. Mınday bolbogon gündө bizde el geçirбейт. Eger bardık beylik butakları belgilengen şartка atkara albasa, prezident katары men elge tüz kayrılуу укугумду пайдаланууга аргасыз болом. Beyliktin жалгыз булагы el, beyliktin жалгыз булагы el, el bardığına tarazat. Biz ar bir jaranımız eç nerseden korkpoy jaşaganday, al эми шылуундар, паракорлор жана камкорлор коомдун куулуп калгандай өлкөнү курушубуз керек. Уюшкан кылмыштуулукка алгачкы сокку быйыл урулду.
Kriminaldı toptorgo teşesi var. Kılmışkerlerden köbü bugün karmalıp jazasın alıştı. Çet jaka kaçkanları da ertebi geçpi kolga düşüp jazalanat. Kийинки kadamımız elimizin başında kara bulut boğup durgan korrupsiya menen күрөшүү. Bizdi içimizden kurutup jatkan bul kesepetти emiten joybosok geleceğimiz gümen. Oşonduktan men bul күрөштө өлkө başçısının hukuktарын толук бойдон колдоном. Sot bolobу, депутат же министр болобу, мыйзам алдында барыбыз бирдей жооптубуз. Жетекчилерге болсо алдын ала бабалардын ыйык сөзүн эскертким келет. Ыйманды бийде тууган жок, тууганды бийде ыйман жок. Муну унутпагыла. Урматтуу мекендештерим, el aralık çöyrödө Kırgızstan tatыктуу орун ээлеши керек. Өлкөбүздүн тышкы саясаты Кыргызстан элинин гана кызыкчылыгы үчүн жүргүзүлүшү керек. Кыргызстан бардык өлкөлөр el aralık уюмдар менен өз кызматташуусун мындан ары да өнүктүрүүгө даяр. Албетте биздин негизги стратегиялык өнөгүбүз бул Россия. Бажы союзуна мүчө болсок деп ниеттенип жатабыз. Бул кадам биздин өнөр жайыбызды жандандырат, өлкөбүздүн коопсуздугун бекемдейт, коңшу өлкөлөрдүн ортосундагы чек араларды ачат, элибиздин жашоо шартын оңойтот деп ишенем. Россия жана коңшу өлкөлөр менен биздин тарыхыбыз да келечегибиз дагы бир. Кыйын кезде бизге жардам көрсөткөн өлкөлөргө бүгүн ыраазычылык айтып кетким келет. Россия, Казакстан, Өзбекстан, Türkiye жана башка өлкөлөрдүн эл аралык уюмдардын жардамын элибиз унутпайт. Башынан көптү кечирген Кыргызстан да келечекте күчтүү мамлекетке айланып, кезеги келгенде биз да башка өлкөлөргө жардам беребиз деп толук ишенем.